Nakon završene mašinske škole, Amar Mašić brzo je pronašao posao u struci kao CNC operater. Već 6 mjeseci aktivno sudjeluje u industriji. Srednja škola koju sam završio mi je bila dobra podloga za ovo što danas radim. To znači da sam ovdje došao sa nekim znanjem, nisam došao da ne znam baš ništa, tako da bilo je malo lakše početi. Moj glavni zadatak je da kada dobijem neki crtež ili dizajn nečega, da vidim i da isplaniram kako je najbolje postaviti taj komad u mašinu, da bi što brže i efikasnije napravili to, da pripremim alate i da pratim kako radi taj program, da ne bi došlo do neke greške, da ne bi nešto slomilo se ili puklo ili oštetilo se. Ovaj posao kao posao je dobro plaćen, kako u drugim državama van Bosne i Hercegovine, tako i kod nas ovdje. Drago mi je što sam odmah poslije srednje škole počeo raditi kao CNC operater i što sam svoje vrijeme odmah tome posvetio prema toj karijeri. Kao srednjoškolac, Amar je sanjao o robotima koji se prave u udaljenim zemljama, no danas aktivno sudjeluje u procesu konstruisanja i izradi industrijskih robota u svom gradu. Iako ima tek 20 godina, ističe da uvijek postoji prostor za napredak te izražava želju da postane programer u budućnosti. Mislio sam da se roboti prave negdje izvan naše države, ali kad sam saznao da se to i kod nas ovdje radi, to me privuklo i svidjelo mi je se ta mogućnost. Tako da sam odlučio da uđem u tu industriju, ajmo reći, da se oprobam u tome. Mislim da bi za neko vrijeme, možda par godina, mogao postati programer, ali potrebno je još iskustva kao CNC operater da bi vidio i naučio što više stvari da bi mogao ići dalje. Njegovo mišljenje dijeli i Nedim Đalilović, inženjer elektrotehnike, koji je već kao student težio radu na razvoju aplikacija iz područja automatizacije i robotike. Na početku se nisam nadao da ću u svom rodnom gradu moći raditi sa robotima, međutim na 3. ili 4. godini sam otkrio da se u našem gradu otvorila firma koja upravo radi ono što ja studiram. Nakon završenog studija obratio sam se direktoru firme, dogovorili smo intervju i nakon toga sam u ovoj firmi već par mjeseci. Još od srednje škole sam se nadao da ću ovdje moći da pronađem baš ono što volim da radim i trudio sam se da ovdje pronađem neku svoju priliku da je probam iskoristiti i to su stvari i dogodilo. Tako da najviše bi volio da ostanemo ovdje jer može se ovdje pronaći prilika ukoliko se malo više potrudimo. Amar i Nedim su primjer da zanat i nauka idu ruku pod ruku. Njihova upornost, trud i znanje doveli su ih do poslova kojima su težili.